Sa nama su vodeći naši ministri, ljudi koji nam zaista čine dobro, u stvari istjeruju zlo, utjeruju nam dobrom. Ovi ljudi na jedan sjajan način obnašaju vlast otkako su se rodili. To su stranke, vodeće stranke, odmah da znaš, njihov pokrovitelj, predsjednik, ministar, parlamentarac, ma eto sve u stranci. Odmah da kažem svima dobar dan. Dobar dan. I dijaspori, i vama u studiju, i ovom čovjeku tamo što viri za kebane. Dobar dan. Obično u svim televizijskim nastupima uvijek se prvo ženi obraća, ali toliko ste zla napravili u ovoj zemlji da zaista na veliku molbu slušalaca i gledalaca rekli su da prvo da se obratimo ministru. Ministrice, ipak, dobar dan. Dobar dan, hvala. Ministrice, ako iko dijaspora, a živi u Bosni i Hercegovini, vlada Bosnom i Hercegovinom, to ste vi. Hvala. Prag, Beč, Frankfurt, Štok, Bratislava, dalje. Prozor. Brisel. Brisel, naravno Brisel, dalje. Bern. Štokholm. Vaclava. Na plavom Dunavu. Tu ste bili sve. I tu sam bila. Eto, bravo ministrice. Dobro, recite mi ministrice, molim vas, da li vas je strah, pošto ćemo večeras, danas, kad god hoćete, a u ovom trenutku pustiti telefone i pustit ćemo naše slušaoce i naše gledaoce da direktno sa vama dođu u kontakt. Slobodno, ja se ničega i nikoga ne bojim, moja politika je transparentna, zna se da smo mi uveli kleptokratiju i da ćemo na tome istrajati, neka zovu, neka pitaju šta god hoće. Neka pitaju šta god hoćete, emisija Nagovorite ljudima. Ministre, je li vas stid i čega? Jest. Čega, ministre? Stid me što nisam više uzeo kad sam mogu. Pa mogao sam. A mogao je još više? Mogao sam uzeti, mogao sam ultom kupit, a nisam, uzeo sam viljuškarom. Dobro, evo za početak, ministrice, šta čitate? Šta gledate onako za svoju dušu? Ja čitam ove manga časopise, ove crtane stripove. Tu volim, zato što je taj svijet toliko nadrealan i podsjeća me na ovaj naš u kojem mi živimo, da je sve moguće. Ja mogu da letim horizontalno, vertikalno, mogu da se krećem u svim smjerovima. Danas, sutra, tu u budućnosti sam, krećem se kroz sve ove portale. Dobro, ostanite gdje jeste. Ja ne čitam, odmah da kažem, znači ja ne čitam, nemam kad čitati te gluposti, trošiti vrijeme na takve stvari, to je beskorisno, jer da ima ikakve koriste čitanja, ovi što su pisali knjige bi imali para. Sjećate se prve djevojke? Prva. Ne sjećam. Ja se sjećam. Ne sjećam se nijedne. Vi se sjećate? Ja se sjećam prve djevojke. Ministrice, djevojke? Djevojke, jest. Dobro. Ja nemam predrasuda. Dobro, jeste je voljeli? Pa nije to više, ja sam se više tražila. Aha, više ste se tražili. Ministre, vidite kako je ova demokracija i sve ovo? Ja sam šokiran, kolegice. Ja sam zaista šokiran, odmah da ti kažem. Ja ne znam otkud sad tebi djevojka. Koliko ja znam, ti nemaš dole privjeska nikakvog. Što će tebi onda to? Ti te baš znaš sebi kakvog čovjeka, rasna, jaka, te može voditi. Imam čovjeka, pričamo o davnim, prošlim vremenima. A to prija što je bilo, ba hajde, pišaj to. Ja mislio sad ti našla curu. Ne, pita u prvoj djevojci. Šta mislite, molim vas, imate mikrofon dole ispod i nemojte te zvukove kašljanja. Jel to smeta, jel? Smeta. Ma znate šta je, ja sam se stvarno predao u ovoj borbi za narod, za državu, za mene je ovo potrošilo. Evo, ja sam došao bolestan u studio, vama ovdje, da odgovaram toj svjetini, da vidim šta oni imaju pitati. Evo, ja ću im reći otvoreno sve što imam odmah u lice, iskreno. Sad ćemo otvoriti telefone. Kaže, neki dan ministar na Twitteru objavio za jednu TV voditeljicu da je ohola, ministre, rekli ste da je nadmena, bezobrazna, ali društvu potrebna. Da li biste ikad nekom novinaru tako nešto rekli?
Prvo, evo ovo me sad pati ovo što ne mogu kašljati kod čovjek u studiju zbog ovog mikrofona. A drugo, to što se tiče te voditeljce, ja nisam nijednoj voditeljci nikad takvu stvar rekao, niti bi rekao. Da je potrebna. Ni da je potrebna, ni da je ohola, ja to jednostavno riješim, spucam ljazgu i sviđam se, ne sviđam kr. I evo ovog trenutka imamo na vezi. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, odakle zovete? Iz Bihaća. Iz Bihaća. Ovdje su vodeći ljudi ove zemlje. Direktno, evo imate ministricu, pošto poto i odmah da znaš ministra, pa da čujemo, izvolite. Pa ja bih pitala ministra da li on prati medije i da li uočava što oni pišu o njemu i kako se on osjeća nakon svega toga. Jesi ti ručala išta? Halo? Čuješ li? Cura, Da, jesi ručala išta, pitam te. naravno. Pa de glasnije Bog ti dao. Šta pitaš? Pitam da li znate što mediji pišu o vama? Ma kako ću znaš šta pišu? Pišu svašta, šta će pisat? Pa morate biti informisani. Ne čitam, rekao sam u prvom pitanju, odgovorio ne čitam ništa. Šta pišu, da ti reci. Dobro, hvala vam. Ostanite na vezi, evo ja ću samo pročitati. Zadnji put su za vas rekli da ste majmun. Meni? Da. Ćaća i majmun. Meni bi to bio kompliment. Ma meni nije. Ćaća mu majmun kogod je pisao. I ko je pisao? Da sam reći ime i prezime. Evo ja samo citiram. Evo inicijal ako ništa. Dobro, na vezi imamo dakle naše slušalce. Možete postaviti pitanje ili i ministri i ministrici. Mogu li ja prekinem? Da, izvolite. Vama dobro što je mene neko nazvao majmunom. Ma nije, pogrešio sam. Ne, manijak. A manijak, to, pa što ne manijak koji krade neprestano. To je već nešta. Ko je pisao da ga odmah i nagradim? Ja volim kad me čovjek neko nazove manijački, sve radim. Megalomanski. I megalomanski, a projekte velike pravim. Nema u mene namalo i nacitno. Jel' tako, kolegice? Jesi, tvoja energija je manijakalna. Jel' tako? Zna ona. Ajde, neki znaju slušalci. Dajte nam recite kakav je vaš odnos prema zakonu o slobodi pristupa informacija, da li vaše ministarstvo poštuje taj zakon? S prezirom gledam na taj zakon. Zašto? Ja ću srčiku svoju jetru izgorit da to ukinem. Neće ga meni niko slobodno ništa postavljati dok sam ja predsjednik. Eto. I nek znate, otvoreno govorimo, znači nema u emisiji ništa, ali zvone telefoni. Zvone telefoni, užareni su telefoni, izvolite, koga imamo na vezi? Evo, kaže, dobivamo pitanje, kaže, da li ste ikada imali kontakt sa građanima, novinarima i ako jeste, kako je to izgledalo, šta su vas pitali? Građani, novinari su nam rekli da ste zaista pokrali neke fondove, ministrice, i da ste sav taj novac dali svojoj rođenoj sestri. Nije tačno da sam ja pokrala neke fondove, nego ti fondaši su sami meni došli na vrata s tim parama i rekli, vama jedino vjerujemo da će ove pare otići u prave ruke, što i jesu. Ja sam od tih para napravila one klupe po parkovima, one što se sjednete pa vas one sklope vas. Te skupe klupe to sam ja napravila, od tih para, od zadnje te fondacije. Ja kontakt sa građanima, novinarima, tim i to je bio čisto fizički kontakt. Ja sam čovjeka, znači, nakon 2 glupa pitanja odmah nokautirao. I to je sad pokojni građanin novinar. Pa znam, i to je poruka svim drugim građanima novinarima. Zašto se vas dvoje ponašate tako nadmeno? Zašto se novinari ponašaju tako jednoumno? Oni su uvijek protiv nas, nikad ne vide dobre stvari koje smo mi učinili. Šta ste uradili dobro? Pa dobro, parkari dobro rade. Parkar, jest. Parkar cijeku, drveće, ono koje smeta ovim bakicama u suterenima i prizemljima. Ja mislim da je to sasvim pošteno odrađen posao. To je isto u našoj jurisdikciji. Kako nije ono prošle godine u izvještaju 3 mačke skinuli? Znači, to je jedan plement posao. Znači, mogla je ta mačka hljolj dole i razlijeti. A to što su skinuli 3 mačke, vi ste zato potrošili 700.000 eura. Misliš da je lako mačku skinuti? Evo tebi 100 milijardi eura, ti skini 2. Boga, ti nešto ni popijed nadrbo. Ti bi se osafunjao za pola milijardi. Znam, ministre, ali vi izgleda ste čitav svoj izborni program posvetili skidanju mačaka. Bolje i to nego da smo ga posvetili zidovima od Meksikanaca. Da.
Da. u Halo, najmanju ruku. navezite 999-999. Halo, koga imamo? Halo, Slušaj, pamti. Halo? halo, dobro večer. Evo, čujete, odakle zovete? Ne čujem. Zove Smajo iz prozora. S prozora, jeste vi na prozoru? Nisam na prozoru, iz prozora sam ja. Smajo. A Smajo iz prozora, aha. Smajo, nemoj se naginjat kroz prozor. Ama htio sam ja ovoga vašeg ministra nešto da pitam, ali izgleda on se malo ljuti kad mu neko nešto nezgodno postavi pitanje. Nije nezgodno, Ništa ti mu to pitaj škakljivo ne pošteno, odgovara. fino, objektivno. Smaju. Recite, ministre. Znači, nemoj gluposti valjat, da ti ne bi bilo ko građaninu novinaru. Neću ja gluposti valjati, ali ja vidim, ljuti se ti dobro kad te neko nešto priupita. Prvo, nisam s tobom koze čuvo. Je to ti sa mnom na ti? Nisam. Pa dede, malo se upristoji, Smajo, znaš ti s kim pričaš? Nedavno smo čak prozvali za kriminal, pranje para. Koliko sam primijetio, nisi ništa ni reagovao. Šta imaš na to reći, moj ministre? Moj Smajo glupi. Sreća tvoja pa zoveš telefonom. Inače bi ti meni sad Smajo po zemljicu crnicu. Ali hajka si već tako glupo postavio pitanje, znači ja ne reagujem više na takve stvari. Lijepo što si rekao, a gdje je keš? Molim? Gdje su pare, bolam? Pitao gdje su pare. Gdje su pare? Pa gdje su ti pare, Smajo? Pa ja tebe pitam gdje su pare. Opet Tebe ti su meni prozvali, ti. nisu mene. Ja imam pare, hvala dragoj stranci. Ma gdje su ove pare što ste oprali? Šta ćemo sa tim parama? Što su od nas oteli? Pare su moj trenutno Smajo. prespojene sa ovim birojima i sa nekim projektima integracije i korporacije ljudi na poslove, kad bi imali poslove. Znači, mi imamo projekte u kojima obučavamo ljude kad bi oni imali poslove, kako bi se ponašali. To je evropski jedan projekat. To kažete, ali niđe para, a pare država od nas otela, nigdje para nema, nestale. Gdje ga meni malo, gdje ga meni? Pa što niste u stranci? Smaju, Reci, ministre. jele, ti reče Smajo da smo mi uzeli tvoje pare i uzeli, jel? Boga mi od mene su uzeli. Dobro. Pare. Kolika je te plata, Smajo? Gdje radiš? Ja radim kod privatnika. Kolika ti je plata? 400 maraka. Znači ja takvog i ne gledam na ulici, malte ne bi te ni pljunuo. Pa u tom smislu. Ne možete ministre tako prijetiti, Boga mi ja ponašati se. sam gori, mogu ja voditelja dobiti Ja njemu malo. uzeo pare 400 maraka, čovjek ima mješno. Pa zamislite sad toka, znači sirotinja da uzmam takvi ljudi. Mogu ja malo tog voditelja dobiti? Sam ja Smajo više. Može. Izvolite. Ma, ja sam gori što sam nazvao ministar Naka Budala, ne može se s njim ni pričat. Hajde. Izvinite, samo da pitam, Smajo, za koga ste glasali? Jeste baš za ministra glasali? Ja sam glasao, svake godine sam išao na glasanje. Pa kako su svi glasali, tako sam i ja. Oj, Smajo, glupi, nisi ja budala, ja imam veću platu od tebe 1000 puta, a ti si budala, imaš 400 maraka i haj ti kući, lezi malo, Doviđenja. podaperi se. Halo, da li se čujemo? Halo, dobar dan. Dobar dan, odakle zovete? Zvonimirka iz Zagona kod Bijeljne. Zvonimirka iz Zagona kod Bijeljine. Svanimirka. Dobro, Zagon... Ja bih samo da pitam ministra i ministricu jedno pitanje i molim vas da mi konkretno odgovori. Pošto oni kažu da mediji samo lažu, zašto oni nikad ne pošalju neki demanti pa da kažu šta je to istina? Šta ti je demanti uopšte? Mi govorimo da mediji sve lažu. Jel to mantija pa ne mantija? Jest. Jeste, ja sam vas slušala. Pa šta demanti? Ide, prevedi mi to. Pa kažete da mediji lažu. Pa Lažu ko šćena. To je istina. Ili tužite medije. Pa sam blebećete okolo. Ja sam sad rekao šta ja radim. Niti ja pišem to memanti. Ja to sam mantnem i nema više priče sa mnom. Jel Svanimirka? Svanimirka. Budeš li ti postavljala takvu pogadna pitanja, moglo bi ti biti i noći Mirka, da ti ne svane, da ti smrkne, smrki Mirka. Ne mogu se ukidati. Imam advokata. Imaš advokata i njega ćemo smrknuti. Imam. Dobila ga po službenoj dužnosti. Otkud tebi To je super što vi imate advokata, ali šta će se kad je sud potplačen?
Džaba. Ne čujem dobro. Dobro, Svenimirka ne čuje dobro, vjerovatno bi se trebalo ponoviti i evo, još na kraju... Ajde još pitanja, molim vas, kad smo se već ovako raspojasali. Svenimirka, imaš još kakvo pitanje? Ajde, pitaj. Izgubili smo Svanimirku na vezi, dakle, jedan blok reklama i vraćamo se odmah nazad. Ovaj sadržaj su realizovali Centar za promociju civilnog društva i Otvorena mreža.